Crystal Mingli Kakashunga local church we Yokohama board of deacons board of trustee kala Mumbai li leader kalaya shi kasanga kangruma psychology remake up the Tangkhul Baptist Church Guwahati we ringapa salam midale Kakhaneli aju churches being we kathana being karanao being atum psychology ringapa ninkashi midale in a program he Mashoy lagla aju hiwi committee we WhatsApp group later. Itum associate pastor in a pamauga WhatsApp group li mazang mane. Jena iwi yaw homana devotion takui milo na la devotion program li sangre machi mane. Sang la pai ko gajine. Jena la pai ko gajine ila devotion ji la pai the young sajine. Jena tangka pastor na program johora saji. Jenara speakers ang sa atin ina. Wala na program johong yaw may te. Aish maning manaya. Aish ko iwi ba devotion li la mazang la speaker li zang dale. Program johong wi dale re. Na si pastor bing akshi dang singkhuilu jena. Kakne johora lui sang la kai re. Jena iwi ning li ara hiwi katana program committee wi katana hi kipak la ta. Kujung halamam jugwa mane. Mashoy la lehi wajaram yonu policy the later the bunning kind Kong Nai side wajaram yonu policy the later the bum Jena the airport li ini sampang ngasota laga ara firstly metro we hospital metro jilita hai laga jiliva room ngate da hai mi te laga room ji shin mi lui Jena ra ini hi bak Ling Road KFC jili shang jena ina sto wajana thum khra naw bing na Matui ka pa mai ra se mashoy lak lehi na wi khang ran da le re ja manu la ka tang hau de jena mashoy lak la tada awi khang ran la sang da le re ring phai khang ja issue wi atam ine yang kha ari hi nga than gi da minute akha patale yang pung chi calling nga than gi jinda nga than gi da minute akha patale ta ka I 50 to 60 minutes matui re issue wi Colonel Kakashunga, ordained minister Kakashunga, Zangdale. Kala yang taka atama kali iwi ngasot now, ukruling ngasot now sada asher sangurum gasa missionaries Kakashunga zatale. Aton P itum asher sada leleka ungchon kers hostel wi warden la sasai. Sakashi gobe. Hostel jiwi ngalan holi matiang sak jite. Chatom liang class 11-12. Tam datar asher sang datar sakashi gube ka simpan gahaiva nimmai haire ring phai ta da tam ka sang khoi dili itum azak theng rok ta itum li kia Samkaphang sagwi bang itum wi yaw ko homana iba rita ba haire jena achu hiliva na valo ta ili ana raran apam jikami laga imang limachila itum wi tikan khani Kala women society winaka, youth winaka, the sang milaka, ichi panga. Razang dele, iwi bang Rirana, King Ranmi, Club Mathemane, Ka Rirana, Machukta Kalehi, Rirana, Pavai Raja, Achu meeting Razang Kahaiwitili, Katamnao, Wasaho Lopai, Ka Rirana Ran Committee, Machuk Mamandale, iwi, Tanerva, next year, March Li, Payhaure, Guwahati Li, Pamgita Kachang. Mati pangamang watale. Atang itum ngashunwi service li itum we ordained minister bingna mathala ina matui mi sir how gada ari hi khanui thot la nganui mai kap kaji ministry li sangda khlina matui gi ji sao gada kathring khangachi la teo mai khale ka chithala la pribrawi thui ngana gi jine Bravitui Matui Gine. In a iwi church members Bingli Hangchinge. In a pulpit li kalaga. Ajuva pastor na pung kya matui. Ajuva pastor na kathata matui. Kathata addressa ki chok sang the ngana akha pouring sahore. Chita the kangana akha na Sunday li kokrum kawawi kakalala matemare. Ka church kagahi. Rivrawi tui chanpao gapa kwi karaji wina. Ina tam kui gabai kile. Achuba
ริราเนอิลีตัมมีกบายคีเลตัมมาตุยาค่ะตะกังนาค่ะนวิวังสอกมีงสาเรกจีเนจิตาเดซาเดมิเรอร์สิงคุมกัลมินิสทรีเอ็กซ์เพรียนซินะยังกาลกะคิมาตุยนิคเลจังเดพนิงาค่ะมาทำคุยละมาเรค่ะมาดูช็อกีเดคเลฮิลีริราเนอิทุมไซโคโรลีมาดูขมีอาตัมงสาเรนะหุดะค่ะเสียซาเซเพราะหอยอีว่ามาริกพุงอะไรนับทาร์คำมาแทงไงเนี่ยนวิจุยมาจุยขวายนวิลุยามเลยอารมณ์จุยขวายกับปังคุยเฮาก็ได้สากเทขังจันขวาดกจุงขัดเลยสาลละเพราะหอนั้นจัดโลกจิลีเงินิงเร่จิเฮาก็ได้หันผุดปั๊มฮิลีเงินิงทะเลริบรานวิจุยนวิมังลาวิขณะพอนมีได้อิทุมลีนวิมังลาวิมีกระสักมีได้นวิจุยเงินางสักมีโลก็เลยริบรานั่นน่ะอิทุมลีขีมาจุยมีไงก็เลิกจีเงินากคุยอาทำงสร้างสักมิโลอาจูอิดาดะคุมไปกสิบฮิลีคราฮิวะเพราะหออิทุมเลกชีมาไทยกสังลีนวีอุงรำเซมกกาลีมังลายูกคุยลีลุงสันขมายาวเรชีอาวุสากวายอิทุมชันคราในกจูอกลุงไงนะนวีจุยหุ่นนักมาจุอุรมเกจิชูยมิงลีอาเมนอาทังอิทมงชุนยาวทุยเฮาก็ได้ริงพลากันนะถ้าได้มีรินลีมาไทยลุยกี่กจีโอ้คิดว่าเนี่ยแต่มาไทยลุยกี่กจีแต่หางเสียตายังคุยแล้วก็ตาจิลีอินะก็ใส่ก็ไปว่าก็โฟโต้แล้วก็ร็อกเซอร์เลยก็จีก็ทำมีว่ามุมไบลี one of the biggest balloon เลยโลแล้วก็จัดลักตะเลยเนี่ยแต่ไฟล์ลีบอลลูนจีพุ่งสักนี่ก็มาพุ่งสักนี่ก็มาไทยตัวเลยโลกคุยลากไงเนี่ยใช่น่ะฮันก็ช่างวักป้าจีว่าอาตังก็ตาวิ excitement เนี่ยนะฮันคงวักป้าจีว่าฮาร์มาก็สุดท้ายเราเด้ก็เดี๋ยวก็ปิ้งไอ้มาอีวิมังอาลีอีวิยังกะลีก็ปั๊มบิงจ้ะก็เดี๋ยวก็จอดแค่จัดเนี่ยการีมาคำไปแต่ตักจ้ะอารีปีคุยรู้เนาะอาร์มา church ปาลีมาปีรู้เนาะเด้อนิ่งลีพนิ่งจีเนี่ยโอเคอาจูอารีงสินอาทำอินะปริบราวิจุยฮีจอนกับปีกสังทราเวนะจอนกับปีกสังทราเวนะอิทุมมาจุกรุมขวายสาระฮิลีมาตาลักนะจอนกับปีกสังทราตุยซาจิโกจิลีอิทุมไปสินซาลักหุ่นนักมาจุกรุมขวายสาเซอีขมองนะก็จิกทานะอีวีเอนะสังอาอาลีหุยมีระก็ละชกสังเดวันนี้สัมพังระฮีปริบราวิจุยเนี่ยitumna John chapter 10 we background kala John chapter 10 we context si pa khiyang atam tharan John chapter 9 li Pharisees ping John chapter 9 li mi khanga pew now akhali Jishu Christiana sabat simik sholi kazat rai khami mi khanga pew ji thai khanga sakwi khara John hi chapter 9 li itum kaba sampange chida hawgada hili Pharisees ke jadam thran itum ka chiwuna thaye Pharisees ping hiwa lairi ka thema atam jiwi lo ayin ka singa khanga ka ming sa haw ka da Jishu Christiana sabat simik sholi ka zat rai khami wi wang kala hi ka tha od ka sa wi wang Pharisees ping na maring pha ma da Jishu Christa wi atwi Pharisees ping wi lungli akai khanila sang rok laga Jishu Christali question ka sa wi kharachan itumna kapa sambange China Ajuwi text chapter 10 bahiliwa Jishu Christana Pharisees ping na chita da kharajan sa laga kala ana rai khamia mi ba jili Pharisees ping na hokhui laga question sai e gajuwi kharajan la Jishu Christa wi khanali shara haw gada Jishu Christana chapter 10 bahiliwa atumli ngahan ka maninga kha atumli kharajan ka sawi itum Bible tipam hi samphang dale Remake up the itumna chapter 9 jili focus sao kada Bible na come on gachi maramli iki hangli kala gachi itumna khayang adam thran he literally kala figuratively itumna khayang sampang re come on gasho come on gashung gachi hi khangachane gachi hi leye itumna sodoma na komara wi kharjan li khayang tharan lot na kunuk shong aina shok ta khamong ji shung hawa da itumna Genesis
we chapter 19 verse 6 li kapa sampange Jishu Christiana Israel now bing li Egypt we ena tanchok kahai we tili itumna Exodus chapter 12 we verse 22 to 23 li jili kapa tharan kamong li ashi nyomi kahai chi tailaga kamong chi ena makantri haida atum li masathat maragaji karachan la itum kapa sampange Kala Luke chapter 13 we verse 22 to 28 li Jishu Christiana kamashua narrow door we karachan la hange Revelations chapter 3 verse 8 li kibanaka mashung karar kamong aka show me haira da itumna kapa sampange kakane li Jishu Christiana kamong ne gajihi Jishu Christiana ina kamong ne gajihi Jishu Christiana ina kamong ne gajihi John chapter 10 hili kayang adam tharan shini shida kabi haidale Jishu Christa we nga kaikang gahaya identity Jishu Christa we nga kaikang gahaya identity kala purpose pongsho gawai ana I am gajihi shijin lage kala I am the door gajihi ana pong shokne Krista hi itumwi yaw gohomane kala Krista hi itumwi yaw gohoma mangla da kyang adam tran itumwi yaw gohoma mang maningla yaw hompungli tanwa kamiya chi mang maningla the only door by which we may enter and be safe gajihi itumli tayng sangai John chapter 10 verse 9 jili nga hewlaga jena achu ina machuk rum khangaya tui pong hi yaw naw bingwi come on gajine yaw naw bingwi come on jaw ga itum come on hi katha dale come on hi ka shung le ka shole sho ga haiji mashung gharar ka ji maram li revelation li ka bi ga haila le jena ara itum na yaw naw gaji adam tharan yaw ara itum na te takla yaw hi wa atum ba sayur ga dei with hada humming instinct Malay manichi jena atumwi yawing a chailila katana akalaiji jena yaw katana jina tan laga korchobli adazang aka gadejila adazang sarawiji chiwi ka khalatwa yaw bing hiwa kite katana instructor aka tagar sai gaji hi sayur chiwena itumli tamkhwing saktale kala yaw bing hi gaji mamaili pam khala jaka lairik park yang adam tharan village alungli CD alungli mathala kaina pan sami hailaga khamong samsung milaga chili nga sam nga sagiji khanga chai akha chinaba raf sala gahaya lunggi pamli pam laga chili ba khamong malay chuda yaw go homa china pikham laga athumui bang khamong sami da kapa samphange achu Laodicea Church the itumna shasardle Laodicea Church hi manglarinli ngachan hauda kamakwila maning kala khalumla maning kata leida khalaya atam jitharan kala atumli remind raga sajiva Revelations chapter 3 verse 20 li atumli remind raga sajiva if anyone hear my voice and open the door I will come in and eat with that person and stay with me ta hange itum na khamong gaji adam tharan itum ari ga achon thangai na hopok laga hili itum meeting pamaman laga khamong malay sa sigajiwa kachiwina razang rado da itum machuk sigajiwa kharanau bingwa mathai ture ai sang hwai malay mane upai malay mane jire khani thot bingwa ai charfu naw jila sakhai gu bai se ai khilaga ka thangkhai gu bai laga jang bai tala han kara sare jeda rivrawi tuili hang haile khamong ina mazangla charfu ina ka zanga saikoru hia khaline makapha mi ne khalimi ne ta hange kala rivrana ka hang jiwa iwili sang khawai iwili ra khawai ba I am the only door ina khamong mange da itumli hange kina itumna Bible text si pa khayang adam thran Pharisees ping hi lairik la themla ke rawi tuila kachung khala thai khuye tam khuye Jishu Christana sadak le hi khamashungane kachila
thay cơ Rivrana sang sakangaya Rivrana kamong ne Rivrawe na maning la apong kate Kasingram va khawai apong kate male mane Kakashunga Shongfuji amange gaji hi atum accept masangai mane atum la atum we kalata itum la shape itum we na la sangbai itum la sasha be gaji capacity paning laga Rivrana tam kamiji mashungai da tailala chili compromise saga hai kachung khale aju itum vareshi sada singum Shimrang gair kachi gatha church va singum shaka ka hai shaka langa haya church la leidale aju Rivrawi ungramli odram khangatu mi kachung khane radakle itum kachi wuhi Rivrawi mangali apong ngatai ngathada odram ngatulak tale ka itum ka tongali Rivrana hokhui lakrala ka atam tharan itum mi kachi buli reflect sang sangai achu ina iwi church members li hang ti ina pastor sa ho ka I ka singram wara ka chi maning mako na the church members sa ho da na thang ka chi da church ka ho da na ka singram wara ka chi maning mako na ina Rivrawi khang shik kali le khle ka singram hiwa na wi le ka shia ji li mathan wa bai mane na shawun na shawali na mathan wa bai mane Jisu Christ ini wi tung li le aju itum na ka to ngana shai ho ka khui ka chung khane ka pang ka khui ka teo khamang re aju meeting hili ra da khle itum ka chung khane Rivrana ari ngasin atamitharan ra la ka itum ka chi vuli uklongli ra ka khung sigaja atang revelation li hang haida ina kamong shaudale kachi kathana kamong shomi kha ina zangbam ra da hang haida da Rivrana ari ngasin atam itum ka chi vuli kamong ra shau sigajiwa itum katha da ngahan garo to kachi kathawa le shiri ina shomi re kachi kathawa ningmong lak ina kamong shomi siga ma shomi sikla kachi ning kamong kachung khala le sare Vareshi salaga Vareshi sasalaga anaulam shong Shongfu tangmang tui ga hai Shongfu mo tui ga haya Vareshi kachung kalaye Singum hangmati hangpanga Pastor saralaga anaulam shong Jisu Christa malay mane da proclaim satui ga haya Yao go homa Yao hom shina Rivrawi ungramli oram kang tu makale maning mane Bible tam laga lairi kachung ka kapi laga mi kachung kana awi kapi ka shokti pakuye laga apana Jisu Christa malay mane da claim satui ga hai itomuli lungli makale maning mane aju Jisu Christa na yao nao bingwi kamong ka atam tharan atang itum na ngana ngarum haire yao bing hi yao go homa mazangla mazat mane yao bing hi yao go homa wi instruction malaya kha khorjobli atasang hawe chida da sada itum wi mirin lila agachanga Kakashunga karinga yao go homa jiba Jisu Christani aju yao go homa ping yao hom shine itumna nganing da khle hiwa Rivrana atam khamiu lungli awi makut sada odram khangatune agachanga yao go homa jiwa Jisu Christa mange jena aju Jisu Christana itumli hangdale yao nau bingwi kamong ji ine iwili sangaya kha there is only one way imangna kamong ne ina Kakashunga ne jena iwili sanglo da hangdale Rivrawili katha da zangsido aju itumli ayang sinwina itumwi tuibam atam hi maphamane kaji hi itumwi Reverend yangamna mathala kaina matumi haire kala itum shunwi session li church wi maramli la itumwi senior pastor nala share sami haire itum ka chi wi atam maphamane kaji thaye jena hili razang da khlai kaji buli ina mi avavuli na ngalang kya ka kom do dang hansi ge jiwa ngalang gazara mina chungla pai iwa ngalang sa lage ka ji ga tha mi li ina iwi ministry sara man laga the church ka se Sunday mati khale li na ngalang zari ji thaye Sunday mati khale li Sunday khani chang ba church ralo ka jini ina company li private sector li or chada khale bing li
Sunday khani chang ba church ralo. Number 1, first Sunday church kalo. Church na Lord Supper ran mi dale. Kachang we hogu poga Sunday ne se ha singkhuilu. Number 2, last Sunday church ragalo. Kachang kup kasangane pri rally ningashi kamia Sunday sada church ragalo. Wacha church maka haimaning de alang gazar hi na tumna magathai de na tumna pop magata de. Jene in hang. Na wing alang gazar hi na tithang masamre. Na matirang lahidan dang da nang alang zar kawai apong leishon sare. Ush, juda da mahang no matingai rang de. Ka ti matingai ji ya. Khang alang bar zar ka jeng khat ji ne. Etum ka tonga ngalang sare ki ba ka ngalang kom laga mapam mane. Ka itum ngalang gazar hi kili ngalang zar lido ga ji hi majuk ngasangai. Itum atam chung mai kap da gali spend sa da le ga ji itum wi kaya shik ba ya reverend yer ngam nala. Te o mai ka itum wi mobile phone hili reflect sa hai re. 24 hours later le 365 days later le. Rawi tui hi singum makali itum mapakup shop kala ga ji hi ngahan ngai wo ajura zang da kliping li. Tangkhul Baptist Church we banga kaji ka tha we banga chot la khaya singkum achakum jarole 2021 ka 2021 hili itum yaw ko mana ajgum church we team Rawi tui ka bang asare ji hai ne jena Jia da Rawi tui ji para mama bara man la ka kaji ka tha ba pa da le ngahana ka as alung sangai re ai kupra da le ai tang khai lam zang rang singum hi ba kup khai ne jena singum ba kup jena ara 2022 ra jena itum wi yaw ko hom hi na thang mai lak ina shing lak ina doers of the word kaji hi singum wi thim sa khai ne ajugum wi 2021 li Rawi tui pa sei ara 2022 li Rawi tui pa khuyaw ga da ara otsa kai na sa u sei kaji hi doers of the word kaji ungmi jina as ishi pastor hilave katie na mang pa ka khui jila otsa kai na sa u sei je ina pa khui text mam tham de ya ma pa ji de la kha ana a mang pa ka khui ji jila mam thana thu ji ra de la jena atamna kahang practical miracle practical sana adam matui ka adam tran tiao kha khang shele zang ma pa thu ga da jena kai kha na hang ei ta ka ba pinga ara otsaka ti shu da sa ge jawla achakum para da pa haula ara otsaka ti shu da sara da la ithumba ka pa la ma pa khilo saura da ajugum ba ta da thum na ka sa ji yang ro ma ji da khle ne jena inang shan sa ke na ka hang ne da jingum ma ba na tum na ki sa bai ka le jiang la ka tim ka pangao se cho hang ra lo jo da shan sang na je itum wi atam kali spend sali ka le ka ji hi ma chu nga sa ngai singum hi li singum ma kali na tum wi pastor bingli city jersey le dak le ya ma chala ka ne yaron ngala ping na tum wi pastor bingli ka hallo singum ma kali Genesis to Revelation ki ma ba gup shap ka le dang hallo pa gup shabe Kapa tada father jika chapter 1 hala da padal kup kai ba maning mani kham meditate salaga kapa hi pa kup shabe mashi changa ka na thumui pastor bingli ngahan lo maning ha pastor bingli mangalo na wishimli try ungsalo laga maku brother thuga in a phone number hai mere ili phone saralo ini khara jan sa se kyu wai na maku brother thugla ga ji chu bang ina achu itum vareshi sasa laga Rawi ungramli oram nga tutu laga Rawi tui shasha laga itum li hoga kuiba itum gatonga te hairako rana nali le shida ili le shida hokuye gachi akonla itum sha hairako ka aju rana ring sakangaya rana zang sakangaya kamong chi kali le khala gachi hi itum machuka zakse aju oktot Actually shocked the Kalaya. Ogtuli shocked the Kalaya challenges Kachung Kana. Itum we Mangali lay the Kalaya.
Kamong he itumli mashung saka hai ngashan balaga kamong ji matairer ngasak tugaji kachung kale Kakashunga atazan rali Samkaphang jiwa Jishu Kristali zangda iniwi mirin kami iniwi mirin targajikat rawi mangali renew sagakui hina Kakashunga kala the only way ne kajihi itumli hangaye Juwangina vareshi sasa laga anaulam shong Jishu Kristawi mangali picharbamli vakanganing atam taran nawi aming Masang mane kajia miyur masanga sakay mane ka vareshi salaga hoga kuilila zangse kapanga kuilila zangse chui wangina achu itum vareshi salaga rira iva nana hoga kuilung chili zangaye da itum psychorally se haga sadamla sanga sangaye atang ina Mumbai Vashina Mathorba Kel number 114 yes 114 thalake manguya ka Okay, ang thorn na sina ngaya sa na luji da ba ko sok lan number ji kya hole do 114 right Okay 114 jili verse pa jimang ina pa shoke ji shu pam khawai ka milu ngana lu amai witui na winning khamong sho hailu amaili sangbam reno ji de Amaili Sangbarmano, Jishu Krista, Pam Kawai, Ka, Itum Mulungli, Malay Kala Gajihi, Itum, Machukurum say, Iwi Kongnao Pam Kawaile, Iwi Lake Shinao Pam Kawaile, Sharukan Pam Kawaile, Messi Ronaldo Pam Kawaile, Jishu Krista, Pam Kawai, Ka, Malay Kala Gajihi, Itum Li, Machuk Masangai, Arihon, Kahangda, ISL, Indian Super League, Haupokaire, football with fans, Akane Ila. Football with fans akane sunil jetri nang riawa ka kati kring pakazala skip sala yang ai jite chia ka sakte ina sunil jetri ili thei jina wa awi football kharjan history hanra seja kadong maning la 60% ina explain sa sha pre awi Kerala plus ling riaw da khle iram now hormi bam riwa hang lo je kha atum nang dui me kharaw da awi background ka chung ina hang sha pre but today recognize me Inawa atumni mathalak in Tade. And a call Kaka tie shop, I will call Aju in the Kak tire in a cown sashape. Ka ana ilitela, Gajihi, washing Sadam Tran. Very doubtful. Very doubtful. Sunil Chadrina ilitegi, very doubtful. Adam Sharukan, Torji Pazazi, the horse in the war. In England's are large here, Mohomilo. Na we shima atung chang li da le ka aju chang hilia ili mo ho mi lo Mumbai Vashina hwai da ta go je maring phana la awi BMW thau kilo ung hau de aga chang tha ji de le ya shur kan wi shimi chang li le da ji da hang kha aga chang tha ji de la jene in Sunil Jadrili ngala naw ping na PDS maram han si ja ka chung ka re ka atum na li kya ka thai do je kha chile itum ka chung ga sak sai Jishu Krista we mine, Vareshine, Ishabu Vareshine, Ishaba Vareshine, Irama Sandinirim Yon Haire, Eva Church we choir Sadale, Youth Lizangdale, COS Lizangdale, Woman we Gatana Sadale, Palake, itum opportunity ne, me declare opportunity, Ping Banglakina, or Remga to say, Curve Rana, no we Sadakle or Chili, Rana, Nali recognize Sadale la, Kajihi. No. Katayaka, none even he say the express Kasayaka, Rivrana, recognize Sadali la, Kajihi, Machuk Masangai, Vareshi itum bingva, Miwi Kayawi Vang, Talop Wivang, Paisa Wivang, Fame Wivang, Ot Masamako, Rivrawi Gazing Uram, Resangawai, Ot Kasako, Juwangina, Achum itum Vareshi, Aksada, Zatakaladam Tran, Rivra Mangina, Prohojishu, Krista Mangina. Kakashunga Kazip Uram Tangkhul Kamong ne Kajihi itum winningly sharp tit laga Pharisees ping tada take a zak highwitili Sasha Pong shop take highwitili Rivrawina Yam Tui Gahaya
มีทัดไม่ยามช่วยละบริบราวิสอกมีชันคุยจัดว่าเสกจีหังขังไงดินั่นทุ่มไซก็รุนละชิงเรียนงนาขมีบางนิ่งเชเรบริบรานะสามีรุนอาเมน